Shalom. Dumelang hohle mo re shebaneng le hona teng. E boetse ke phirimana ke nako e mona ya rona ya hore ebe ka mora dijo tsa mantsiboya jwale re kena ho baleng lentswe la ntate Modimo. Kajeno re bala pesaleme ya 110. Mme pesaleme ena sehloho sa yona se re mo thapelo ya ke kopa ke bale ntshwarele ngwaneso bofofu bo tla etsa hore ke etse kganya e ngata ke tle ke tsebe ho balla sehloho sena hantle o tlo tsebe ho se utlwa e le hore re tle re tsebe ho bapisa ditaba tsa teng le sona sehloho. E re thoko tsa eo e leng mopresita ka mokgwa wa Melkisedeke. Mme ha o so bala ho theosa ho ya tlase re ka leka tsona temana tsena tse pedi tse qalang. E re morena o re ho morena wa ka o tla dula letsohong la ka le letona ho fihlela ke beha dira tsa hao tlasa bonamelo ba maoto a hao. Mme ha o so ntso ya tlase o tla utlwa hore ka nnete ehlile tshepiso ya Modimo ke tshepiso e sa feleng ebile Modimo ha a itse ke o tshepisa tjena kanwe tshepiso eno a ikaneng hore ke tla o etsetsa tjena ha e fetohele. Jwale ho so le ho wena ngwaneso hore na tshepiso ena eo Modimo a o tshepisitseng yona na wena o reng? Kapo o motho fela ya dutseng a ntse alla le mathata le ditsietsi tsa hae tseo a nang le tsona. O sitwa hore o itshware ka thata o itshematlele o be haufi le Modimo hobane Modimo haeba o le a tshepisa morena Jesu hore o tla ba mopresita ka ho sa feleng, mme le rona re le bana ba Modimo re se re na le kabelo mokgweng ona wa boprista ehlile re ba prista ka baka la morena Jesu. Mme re neilwe matla le rona a hore re ka fodisa kapo ra hlonolofatsa kapo ra rohaka. O ka ntsha thwahako, o na le matla ho ntsha thwahako ka molomong wa hao, o na le matla a ho o hlohonolofatse ho tswa hore na wena haeba mathata o nang le ona o utlwa go tla nolle o sa tsebe hore na o tshwanela ho a etse jwang, empa o neilwe bopresita wena ha o sitwa hore o ithapelle o tla no tsamaya o kope hohle mona he ke kopa ho rapediswa he ke kopa ho rapellwa. Empa wena Modimo o neile matla ka Jesu Kriste, o file matla a hore o rapele o leleke madimona ka lebitso la Jesu, o hlohonolofatse o ithapelle ho Modimo o batle ho fumana mosebetsi. Ntho yohle o tla e fumana ha wena o ka tseba hore kano ye Modimo a entseng a o fa Jesu Kriste boperesita bo sa feleng, mme morena Jesu yena boperesita bono a bo siya le rona. Wena haeba ha utlwa o sa tsebe na o ka etsa, nna ke re ho wena ngwaneso ka lentswe lena la ntate Modimo le re dulang re le bala letsatsi le letsatsi, ha re ithuteleng ho utlwisisa mme re tsebe ho etsa ka seo lentswe le se bolelang, re tle re tsebe ho fumana tlholo re ke ra e fumana ha fela re sa utlwisisi lentswe la ntate Modimo. Phirimaneng ena ke tla dula ko hopotsa phirimana e nngwe e re kenang tshebeletsong hore o bale bakgalata kgaolo ya botshelela temana ya botshelela. E re ya o abelang tsa moya mo abela tsa nama ho phela. Ke lentswe la ntate Modimo le tjhojalo. Ke santse ke kopa ho wena ke re ngwaneso hore o tlo bone katleho ya hao nehella Modimo, hobane ha o fa o ska fa o fa nna a o fang e re abelana lentswe la Modimo le yena.
fa o re o fa modimo, o tlo tseba ho bona ha disiu tsa hao di tlala di be di phophoma. Ka mehla ha re tshwanela ho nehela, o tla fumana re nehela batho, ha re nehelle batho empa re nehella modimo. Nomoro o tla tshela ho yona ke ena 6408 28 28 4 ha o letho robedi 2 2 boroko ha ebe bo monate bo hlokang matshwenyeho a letho. Shalom aleikum. Alaikum salam. Yes, I'm sure.